Почитувани патраče, добрий вечір. На початку нєшкайшого 1 септемберського недільового видання, як і звичайно будемо емітувати телевізійний магазин, а потім od 21 години нашу програму предложujemy z širokim planom. Nazdawamy się, że przeprowadzicie przyjemny wieczór z naszą programu. Na początku opatrimy, jaki temi našu kolegove pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Melodije Ruskog dvoru otrimani u prostoriju kulturno-obrazovnog centru u Šidze, a nje na svojej tradicijnoj lokaciji u dvore Vladičevskej rezidenciji, po ktorej noši i meno. I popri toho, že za počatok školi treba porihtati i daskelj za šatki 1000 dinari, a knjiški najdrahši, zaždim pozitivne toto, že šitski knjiški višli načas. Po promociji časopisa otrimana Schadzka podpisnikov protokola za očuvanje ruskого jazika, na kotrý še do protokolu popri 6 naših ruskih organizacijoh priključali išće 2. Hoć kukurica spada do žitarkoh. Jej varietet tak volanu slatku kukuricu velje doživuju jak slatku željenjavu abo ovoc i dzečniju jedza vljece, kad na meniju treba mat co lješćejšu poživu. To kresenje u Kijevska Rus 1988 roku po kresenje hristijanov. Projekat Zero Start značilo bi počatok nuli, abo počatok počatka. Hej. Včera u Šidze po 7. raz otrimani festival ruskih tamburovih orkestrov. Festival tamburovih orkestrov Melodije Ruskog dvoru otrimani u prostoriju kulturno-obrazovnog centru u Šidze, a nje na svojej tradicijnoj lokaciji u dvore Vladičevskej rezidenciji, po ktorej noši i meno. Toho roku nam Britka Hviljaša ukazala viša hmari nad nami, včera padalo na isce, hej, i dolu mokri teren, ta nje moglo otrimac na otvorenim u ruskim dvore, premestili sme desali kocu, tu njeteljo výhodnosti, hej, okolo prowadzacích elementov, jak to sme dumali, hej, ženi še mali predstaviti za štandami, ale dumam, že bude krašne. Festival pozdravil Slavu Korac, predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Bili domašnji, okreme mili Sremici i Srimci, ktorí ste še taký širokого šerca i še nas privitujete tu u vašem svime i našim. Dziękujem vam na tim, že vykirujete evo už 7. rok v festivalu, že by še ruska špivanka na tých prostoroch nie zabula, že by sme ju očuvali i že by sme pre tej ruske špivanki гордо čuvali naše ruske meno, našu rusku tradiciju i všetko toto, co Rusnáci na tých prostoroch tej veľa roky čuvali. Nebudem veľa pripovedať, bo jak znáte, predvyberanková kampanja počala, hodí nám to dahto znevažiť, ale chcem nás hlášiť na pomoc. Uključite še, keďže ste še ešte neupísali do okremného vyberankového spisku, zostým ukazujeme i sami sebe, ale i državi, v ktorej žijeme, že sme jedna organizovana nacionalna zajednica, že sme ozbiljni u tim i že še budeme i dalje trudzic i pestovac svojo i gordo toto čuvac. Evo, zostim bim požadal festivalu, že bi išće veljo roki tirval jedno za našu vinicu, jak festival cerpe petotu hvilju, cerpe i naša vinica, ali nazdravim še, že evo roki pred nami, že bude Rosnici festival i vinica. Na zdravje. Urjadovo festival otvoril predsjedatelj Skupštine opštine Šid Branislav Mauković. Pred opštinom Šid ja vas sve pozdravljam. Pripala mi je čast da otvorim ovu manifestaciju 7. po redu Melodije Rusinskog dvora 2014. godine. Svima želim puno uspeha, vama svima dobro sreće i zdravlje u budućnosti i mnogo sreće. Hvala vam svima, živjeli. Festival še odbival u dvoch čascoch, zmahateljnej, u ktorej nastupili 6 našo tamburovo orkestri i revijalnej, u ktorej nastupilo Slovatske kulturno-umetnické društvo Jednota zo Šidu.
Pod čas nastupu Slovackého društva otримане glasanje publiki za pobjednika, a tiž i zašedanje fahovого žirija. Žiri u sostave Maja Beserminji, Agneta Maslar i Mirko Pregun jednoglasno prinjeslo odluku, že toho roku titulu najljepšoho dodzelji tamburovom orkestru Kulturno-prosvitnog društva Petro Kuzmjak z Novого Orahova. Mušim povedať, že mi bardzo milo. Naiste sme spozývaní boli, môžete vidieť po tým, že sme jednočas orkestri nebolo u nošni, bo sme še privdjekli, da smo neočakovali, ali je nam bar milo, že nam žiri dodzelil perše mesto. Jaký uslovia za robotu, že by še postihnul taký rezultat? Keď patrim nas, jak orkester, думаю, že najvažnejše buď vjednost sec robić, jednostavno mi ljubime to robić, združime še, uživame na probah. To думаю, že pravi recept za dobri nastup. Žiri toho roku mal ľahký ťažký zadatok. Mal ťažký zadatok, prišlo malo orkestru, ale hoď sme mali to tie 6 orkestri, každý mal jakýšek svoj zadatok, svoj sostav. I jakošek patrali sme jaký výbor repertoáru na ľudzoch, ktorí prišli. I co mi interesantné, hovoril som inobili, že veľa je z nových členov, noví lica, ktorí učestvujú u tým tradicionálnym festivalu. I čuli sme dajaký starý stvari u novým žánru, co povedzme, ja dúfam, že toto, co povedzme, bolo u točky Nový Sad, co vyniesť na scénu, to mi še pačelo, idem to dajak druhého žánru. Okrem toho, jakošik sme merkovali da to bude i fair i gu ľudzom, i gu repertoáru, i patrali sme, hovorím, i výbor tot, i jak to čisto špívali. Mali sme tak zabavný čas odlučovanju. I menej veci jednohlasno vec odlučené? Перше спочатку не було jednoglasno, але jakošik sme poprosto dogovorili sme še i privedli argumenty, jakošik, ja govorim, ja patrim bar na to, jak žiri funkcioniše sam po sebe, počim žiri bi trebalo biti primjer drugim da vide, že jak še robi. I vecka jednostavno, kad po dogovarki možeš všetko porobiť, to u stvari fenomenalni žiri. Ja govorim, ja zadovoljni za kolegami i kad každe vinješe svoje argumenti, ja govorim objektivno, co mu še počelo, co nje. Robota prešla, govorim, hladko, ljem, že odluka tako zbula, že kto še co komu počelo i toto, ali do kraja vecko jednoglasno i padlo do hođak. A po vašem dumanju, jaka budućnost jednog takovog festivala, jaki še otrimuje teraz u Šize? Budućnost ne znam, jak jeden bogoslov Aleksij Ilić Osipov govorio, kad se znać budućnost, ne pitajca ani fizika, ani naukovca, pitajca vospitačov i učiteljov. A co še tika samo festivalu, pa će mi še toto otrimovanje tradiciji pod broj 1, co bi trebalo da stoji, pod broj 2, žanr čisto instrumentalnih, ktorý vžati u zbiru, to u obzir tamburovi orkestri. To jest, mnie się pači, że to jak stvar vyšla do festivalu, jak do konkursu. Da patrime, že jaki mi, Rusnaci, máme orkestri, jaki sposobnosti i vidjeli sme na sceni, každý vychodzel so svojima dajakima okolnosťami. Može biti problemi za znachodzenjem ľudzoch, lebo ekonomiji, lebo co. Думам, žiri, a še to nič ne dotika. Ali konkretno vidjeli sme, jaki máme možljivosti, to vše je interesantno opatric, posebno interesantno bolo opatric, že stvarno je novi členi, ktorí še interesuju za otrimovanje tradicionalnej kulturi i kulturi hranja u tamburovej orkestri. Mali sme rižni orkestri rižnog sostavu, masovnog abo malogo, ali každe z njih po svojim, jak govorim, výboru písňoch i po svojej kompaktnosti ukázal, že co može, lebo co ne može. Po dumanju publiki najljepši orkester na tohoročnih melodijah Ruskого dvoru bol z kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Jaki uslovija za robotu u vašem kulturno-umetnickim društve? My mamy dość dobre uslovija, možem povedati, že i odlične uslovija naspram
jednych društvo, ktoré dosť menší, pretože co društvo má svoje instrumenti, a i pojedinci kupuju svoje instrumenti, takže vše jest instrumenti na ktorých možeš hrať, nikde nie problem, že chýbi da jeden instrument. Kto vás organizuje, kto hlavný za zbierovanie jedného takého orchestru? A hlavni nam Michal Ljikarov. On nas zbera i trima nam probi, piše noti. Pri njoho funkcionišeme, on nam hlavni tam. Da njedi ovo, nije bilo bi ani toho orkestru. Co za vás znači toto náhradu, ktorú ste dostali tu u Šidze? Znači nam jaka motivacija za robotu dalje, že bi sme predložili, že bi sme chceli co väčší rezultáty. Po odluky žirija festivala druhé mesto u zmahanju na melodijoh Ruského dvoru toho roku osvojil orkester Keresturského doma kultúry a trece Ďurďovský orkester. Panovskih polja, kolisko, kolibo moja, vracem ziše jednoho dňa, naj zvoni zvonja, kod cure, Petrovcov, Keresture, Mikloševcov, zvonce zvoni, najše znam, tam daleko, tam preko ja, tam molitva šati znam, ale neću z ruske slovo, šatista, ale neću z ruske slovo i u slovu meno Krista. S Bohom zdraví mi ostavajce, rusku pisnju zašpivajce, Panovska rovnino moja, vracem ziše jednoho dňa. Zvoni zvonja, kod cure, Petrovcov, Keresture, Mikloševcov, zvonce zvoni, najše znam, tam daleko, tam preko ja, tam molitva šati znam, ale neću z ruske slovo i u slovu meno Krista. Tam daleko, tam preko ja, tam molitva šati znam, ale neću z ruske slovo i u slovu meno Krista. Ale neću z ruske slovo i u slovu meno Krista. Každi počatok novoškolskого roku prinoši njelahodu njeljem školjarom, ali i rodičom. Odškolovanje besplatne je troški kotri keče pozdavaju nje mali. Albert Madi z Kocura toho roku počína chodziť do 4. klasy osnovnej školy Bratstvo jedinstvo u Kocure. Jeho mac, Monika, hvari, že poteraz nemali veliki finansijni troški. Našlizuju še učebniki u 4. klasi, ktorí še na koncu roka vracaju. I to velika pomoć rodičom. Počím z u nješkajších časov, kjeľa popri toho ešte treba za osnovni dajaki, povedzme, do pirkaník, takoj perši i do njoho je na poljnico klajbasi, gumki, dreveni klajbasi, flomasteri, popri toho ešte, hej, tu ide podobovo vecka, povedzme, glinamol, plastelin, za muzične mušim povesti, teraz u 4. klasi,
synthesizer kolo 4000 povedzme co košta. Za rozliku od Moniki, Biljani Kovačević z ruskого kerestura prave knjiški veliki trošok na počatku školi. Moj sin rušil do 5. klasi toho roku i najveće sredstva treba odvojiti za novi knjiški, koji koštaju okolo 20.000 dinari. Danje bešedujeme o tekoh, o priboru za likovne, o priboru za muzične i znači za zakladki, naljipki i za takve stvari kojaki. Popri knjiškoh, teki i školski pribor tunši i za to treba vidvojiti zmenji penježu. Hibalj že treba kupiti i školsku tašku za kotru treba vidvojiti skolo 3.000 dinari. Uglavnom ljudi nije kupuju kompleti. Znači, berujem to co potrebne, robotni listki i take, poneže ih je dosta, vidite i par tisjači, 5-6 tisjači, kompleti taki, ponad zešec. A teki mali obično po 20-40 dinari veljka, već je druga varijanta, dragši, ljepši. Eto, već každe sebe kombinuje, jak me odvituje. I popri toho, že za počatok školi treba porihtac i daskelj od zešatki 1000 dinari, a knjiški najdrahši, zažlim pozitivne toto, že šitski knjiški višli načas i nje bilo problemi u ih drukovanju, hvari Romanca Jovanović z Zavoda za vydavanje učebnikoh u Novim Saze. Za razliku od prošle godine kada se Zavod za udžbenike konfrontirao sa različitim problemima vezanim za izdavanje udžbenika, ove godine je situacija malo drugačija. Povoljnija je što se tiče izdavanja udžbenika, znači sve udžbenike smo odštampali na vreme i kada je reč o udžbenicima na srpskom jeziku, a također i vezano za udžbenike na jezicima nacionalnih zajednica. Šta više, čak mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da smo ove godine, za razliku od prethodnih godina, sve udžbenike na jezicima nacionalnih zajednica koje smo predvidjeli izdavačkim planom za 2014. godinu odštampali u avgustu, tako da su već u ovom periodu dostupni školama, učenicima i svima onima kojima su namenjeni. Toho roku tak, a jak budze u iducih, nje znaše, bo javne podprijemstvo Zavod za vydavanje učebnikoh na listini 502 podprijemstvog za privatizaciju, takeč že še toto sluči, ostanje pitanje, kto budze vydavac učebniki na jezikoh nacionalnih zajednicoh. Teraz keď država duma privatizovať zavod, već nie znam jako budze mať kontrolu nad tima učebnikami, kotri potrebni u državi. Tih njohše zjavili po jedni informaciji u presi i tak medzi nami, že by to možda i nije trebalo tak porobiti. I teraz co budeme vidjeti. Ostalo dakle 2 týždni, že by še kolo toho rozpravelo i že by ministerstva, ja bol na jednej skacki u Ministerstvu prosvjeti o novim zakonu o učebnikoh. Znači, rihtaš novi zakon o učebnikoh, u kotrim oni predvidzuju javnog vydavača, kotri bude robiti všetko toto, co drugi nje možu i njesu, i zos podporku državnih finansijoh. Po slovoh našoho sobešednika, šitskiše nazdavaju, že država zažljem zatrima kontrolu nad tim vydavateljom, kotri budze mać odredzeni privilegiji, ali i obovjazki vydavac učebniki, kotri drugim njerentabilni. Keďže še toto nje sluči, pitanje či iducoho roku učebniki na jazikoh nacionalnih zajednicoh i budu vidrukovani. Slunka jasno
razniknu zostaj studenki, naše za Švici Jana pomadi, ožije duša međi svojima, slova budeme veseli i mladi. Šazije slunka jasno od njeba i šviže rosica čisti rana, mame svoj domce plodnih hljeba, tu iza hradka do patrana. Studenko naša, studenko mila, tujice roku je slavu celi, za svoju vodu našim more, znova zle čustva tu ošviželi. A u tej hiži u starim dome, živa studenka vše šiža voda, take čerco bar snaža ljene, tu pravi nik i vila voda, do zemra zniknu zostaj studenki, naše za Švici Jana pomadi, ožije duša međi svojima, znova budeme veseli i mladi. Ponzelog u Ruskim kulturnim centru u Novim Sadze otrimana promocija časopisu Ruske matki Rusnak iz Hacka potpisnikov protokola za očuvanje ruskog jezika. Novi Sad čtvrte mesto, u kotrimo otrimana promocija druhого tohoročnog vydanja hlašnika Ruskej matki Rusnak. Na promociji predstaveni jeho zmist, kotri u hlavnim provadzi šitske aktivnosti Ruskej matki, jak i jeho dodatok knjižočku pod naslovom Ruski kerestur, jak turistična destinacija autora Julijana Lazora. Promociji za teraz bardzo dobre idu. Najmasovnejša, najčislenejša bola u Ruskim keresture, tam bola 15. augusta, potom sme mali druhú u Kocure 21. augusta i treću sme mali 29. augusta u Kuli. I na všetkých troch, jak i dneska na koncu bolo krásne číslo ľudí, pri 2020. No, na tých promocijoch sme mali i otvorenú besedu so účastníkami, ich oceny za jaké, keď sú zadovoljní, keď nie. I besedovali sme i o sposobu, jak by oni mogli se uključiti do nastupnih dvoch číslov. Časopis Vidati дзекуjući financijne i potrimovki Ministerstva kulturi i informovanja Republiki Srbiji, a najavene i drukovanje novого čísla Rusnaka, kotre bude predstavene nepoštredno pred vyberankami za novi nacionalni sovit. Popri prezentovanja hlašnika na promociji vyražene i nezadovoljstvo za sprowadzeniem roboti členov Ruskej matki zbog naših elektronskih i pisanih medijoh. Tod Rusnak za nas ma likovite, kurativne djejstvo, gdje aktivnosti Ruskej matki doma i vonka možu biti prezentovani takvi, jaki su. Mi ne zastupeni takvi zaslužili s našim aktivnostima u naših medijima. I to generalno stanovisko od političkih potpisnikov protokola, a i naše. Po promociji časopisa otrimana z Hacka potpisnikov protokola za očuvanje ruskog jazika, na kotri še do protokolu popri 6 naših ruskih organizacijoh priključali išće 2. Kulturne prosvitne društvo Dragutin Koljesar z Zbačincoh i Ruski kulturni centar z Novoho Sadu. Na ostatnjih Hatskih kulturnog dvoru Ruskog kulturnog centra z većinom glasov smo prinesli odluku, že se pridružimo tomu protokolu za očuvanje ruskog jezika. Teraz še pored zime, že co je jako budzeme, ali ovo društvo všelijak, jak i iz druhih tih združenja, które podpisali ten protokol, budu še namahać zlepšati stan u ruskej kulturi nasamprez, a vecka i dalje uvidzime, još konkretno. Teraz jeszcze nie mamy planu, ale robi się na tych planach, co się robi, będzie poezja, będzie malo, wszemeni taki mali val, wszemeni mamy dzieciach. To najveći problem. Uključuješ i Srbi do našeg društva i takže robime, žijeme.
До протоколу за очување руского јазика приклучелоше и Друштво Руснак з Републики Хорватske, jak i predstavitelje Rusnacoh u Republiki Mađarskej. Po ješenj, čolni ľud za protokolu občekuju priključovanje išće dvoch ruskih organizacijog zo Slovatskej i Poljskej. Tih njoh do nas dohodza naj povem tak zlonamirni informaciji, že na urovnju protokola, jebo členi protokola podpišu jakešik famozne, ne znam jakie sporozumenje, na osnovu ktorého se formuje jedna listina. Protokol, jak sam nie dawa nijaku możliwość, on u potpunosti apolitični, znači i keďže se sluči, že da skeli organizaciji, lebo da jedni organizaciji, ktorí členi protokola potpišu da jaké sporozumenje o formovanju listini za nastupni vyberanky, znači to bude zvonka protokola. Na potpisovanju naglašene, že šitskim členom obovjazka, že biše zakladali za očuvanje ruskoho jazika u Republiki Srbiji, kotri osnovni i jedini cilj toho protokolu. Zašpívam ostatní raz, najveselo bude, najše vidí, najše čuje, to ma vúd najbude. Oj, písňo moja, oj, radosti rozšpívaná, životu môj. Oj, radosti rozšpívaná, životu môj. Veď zochábim zo špívanku, starý dom u kraju, da pogledam prostu dražku do samого raju. Naiste verim, a i znam, krasnu pisnju i špivačom čekaju i tak. Naiste verim, a i znam, krasnu pisnju čekaju i tak. Jem veselo, braca mojo, struni najpukaju, najše čuje keď udaci duši zašpívaju. Oj, písňo moja, už najiste znam, tebe písňo moja milá, ja už nemám. Oj, písňo moja, už najiste znam, tebe písňo moja milá, ja už nemám. Ljeto velji nie možu zadumac bez geregoh, breskinjoh i druge ovoci, ale ani bez čutkog slatkej kukurici. Toto ljeto bilo bar zvihodne za kukuricu, ta totico ju sadzeli za predaj po pjacoh, mohli dost dobre zarobice. Oč kukurica spada do žitarkoh. Jej varietet tak volanu slatku kukuricu velji doživuju jak slatku željenjavu abo ovoc i dzečniju jedza vljece, kad na meniju treba mat co lješčejšu poživu. 100 grami zarna, a to vece jak co jest na jednej tutki, ma kolo 96 kilokaloriji. Tu jest važni minerali jak co željezo, magnezijum i kalijum, a i vitamini B1, B3 i B9 i C vitamin.
Toto zrno má vážny mocný antioksidansi, jak syrove, tak i varene, co znači, že hoć jakeše konzumuje, všelijak čuva klitinky od šljebodnih radikalov. Pestuje še na veljko za industriju i pokus za predaju čotkoh. Na polju sme mali hoľd i teraz tu mám 2 zahrady posadzene, to dajaki kolo 10 000 jestu i na polju sme mali 17 do 18 000 čutky, co sme zňali. Eto na polju už pošlo, he? Pošlo ešte u junu mešacu, kraj juna sme počali lamac, takže počátkom jula už bolo ho zakončené. Chodim na pijaci, taj ja malu mam produkciju. Tu na tej parceli mam 4 šori po 250 meteri, to dajaki 1500-2000 falati. To už tota znjata drugi rod. Evo tu pri kraju predavanja. A u svoj čas do hladnjača Robela to moglo od 2, 3, 5 hektari, ne znam, kelja ugovoric, predac, hladnjači vyplaceli, a teraz to na drobno še robi. Predavaše tam po 200, 300, 400 falaci še na pijacu preda. Cena nije taka loša. A vi to kupili dajake odradzene našenje, či... Hej, to šećerac, to baš američke seme, volaše Enterprise, krasni čutkima, krasne, zarno, slatkije. Možeš i jesti sirove? A ja nije probovao nigda sirove. A može, pa se bojaket ih čistim, ta ljipiše na paljci, znači sladost veljka. Našenje tu prek jednoho človeka nabavljame už vecej roky i zadovoljni sme so s njim. Slatki, uglavnom šećerac, dozje rani, čas prihodzi, no. Keď od njemu treba da dozreje? A evo, to sadzeni 10. juna, teraz počína dochodziť. 1. septembra. 10. septembra bi trebalo da še počne ho znímať. I gdje oplasujete? Na kupci. Prihodza, odnoša ho i po pijacoch daco še tu kula, verbas še odnješe. Máte času pojdi na pijac? A ocet schodzi, ja nie baš cihujem, ale ocet vecka odnješe i kukuricu i haco je, skrompli som mal na jari, to sme odnesli, popredalo še za to. Všetko pojde, za teraz pojde, pošlo a uvidíme. I všetko nošite na pijac do Červinke, či dacu i doma predavate? Nie, jedino željim doma. Znači mušteri ne prihodza do vas potom? Nie, paci, ali je to na kupcu, ktorí bi žali tam po 7-8 dinari, je to ispod ceni i to ljedo da pokrije seme i šace i berbu. Vypláciše kedijak, evo mi keď zňali šećerac, tako je posle njoho počalo, spadla cena mu na 2-3 dinari i vecka už ne vypláciše. Teraz keď dva pice dobrý to, jak by šel talas, vecka še vypláci, a keď... A ktorá mu teraz chvíľková cena? Teraz kolo 10 dinari na veľko i za 20 dinari na pijacu. A kukurico plamencu nemáte? A opierskal som, raz som opierskal od kukuruzného plamenca, takže nemám. Može uče mi najde da jaki 1% u berbi. A u ktorej fázi bola kukurica kad ste pirskali? U cvetanju, u kvitnucu, hej. Znači už bola visoka, to ste ručno pirskali? Ručno, hej. Aj, mali se ovo njet veljo? Ručno, hej. Da, še prešlo za 10 litrami, 250 meteri, 2 šorita še opirskalo. Hoć toho roku plamenac ešte nie tak distuje jak od po drugi roki. Zato, že plamenac, kukurucový plamenac, on vyhľaduje cepli i suhi dni, a mokri i dižovni ho njeteljo. I teraz papriga, na primjer, ešte ja nepirskal od plamencu. On napada i paprigu. I paprigu napada, on še širi. Toho roku še zaljivalo, cali čas še zaljivalo. Bol sušný rok i mušelo še zaljivalo. Za toho roku som ešte ani raz. Keď zišlo vecka som prestal zaljivati. A na polju? Na polju sme isto bez zaljivanja išli. Bez zaljivanja še išlo i to rok bol ideálny za ňo. A inšak, keď sušný rok već še muši tam zaljivati. A kolo hnojenja? Običný NPK. NPK, hej. Nič posebné. Nie, neidem tu, pretože za korovi všetko i tak brigi, ale... Kukurica nješma jest. Nutricionisti hvarja, že to nje točne. Rozumiše, ljem hibrid, ktorý má dosť cukru, može jest sirový.
a to nie ma každý hybrid sladkej kukurici. Najnie spomíname, že da jedni spreveckoše naoberajú u polju običnu nedozretú kukuricu i predávajú jak sladku, taše posle varenia ustanovi, že je neslatka. Okreme treba buď ostorožni pri kupovanju tej kukurici od nepoznatých osoboch, bo da jedni nabavljaju našenje genetično modifikovanej kukurici, ktorá u nás zabranjena, jak i všetky drugi GM organizmi, a či to škodljive, či nie, nedišće precizno odvitu, ali ljepše je nerizikovať. Veljih cikavi, či zmrznuta kukurica ma podobni nutritivni prikmeti jak i šviža. Fachovci tvrdze, že má, ta preto, keď ste ešte neuvedli toto zrno na svoj meni, nečekajte, bo popri toho, že čuva šerco, čereva i vid, odlične je i za ochranu od kanceru. Počitovani patrače, u predloženju televizijnog magazina možete opatriti dva prilohi našej novinarki Olgi Karlavaris, ktorý ste už mohli vidjeti u naših emisijoh, ali še nas da vame že i na to zavod zatrimaju vašu uvahu. Slovo o prilohu, ktorý pošveceni maljunku pokrescovanje vostočnih slavjanoh i počatku novog umetnickog projekta Nataliji Ribović pod nazvu Zero Start, ljebo počatok počatku. Perši prilog napraveni šljidom njezvičajnog maljunka, ktorý še nahodzi u parohijalnim dome Grekokatolitskej cerkvi u Srimskej Mitrovici, a namaljoval ho teraz už pokojni maljar zo Skocura Silvester Puškaš. Tu še otrimaju rižnu stretnuca i virski i narodni i tak dalje, takže ljudi tu prihodzaju všelijakih, najtak poveme nacionalnih pohodzenjoh i ostatnji raz, kad tu boli Slovaci, imali svoj dzenj, ta še bi dali to Milanski edikt, to Konstantin, to je hej, no, ja hvalju, že nije, ali to Sjati Sava, nije Sjati Sava, i već kad smo calu toto istoriju mušali pripovedati, to boli ih panocoveze, pojedne slovatske ljuze, zo cale okoljine, až i zo z Bosne i tak dalje, takže praktično vidíme, že keljo ljuze nije znaju toto istoriju krescenje vostočnih Slavijanoh. To kresenje u Kijevska Rus 1988 roku po kresenje hristijanov, mi to konar z tih narodoh tedišnjih i knjaz Vladimir i knjaginja Olga pod ih pokroviteljom, pod krovom. Teraz 1025 ročnicu krescenja Kijevskej Rusi, alebo krescenja vostočnih Slavijanoh u Kijevu, 1988 roku. I toto podije povezano s nami Rusinami, poneže to Rusini boli krescenje Rusi, Serbi hvarja Rusiji, Rusi hvarja Rusi. Jasno, tu i Ukrajinci spadaju i Rusini i praktično i Bielorusi i Rusi, kotri tedy išća nje postojale. Takže tota ročnica naiste okremo značna toho roku i bolo u Kijevu označovanje da skelju raste i ročnici. Na pobrežju riki Dnjeper 1988 roku kijevski knjaz Vladimir pokresel ritualno svoj narod. Prethodno kjevjanje i jeho podaniki zvaljeli starih idoloh i rižni totemi i ruceli ih do riki i oni otkrivali. Zapravo to 1988 rok bol jedan rok i jedno zbuvanje od velike važnosti za svetovu istoriju, zato že cala vostočna Evropa i čisleni vostočno-slavijanskih plemena boli pokreseni i vošli do zajednici hristijanskih narodov. Normalno to bol proces, ktorý bude tirvac, ali je všetko započalo s jednim velikim zbuvanjom, ktoré malo na jednej strani virski aspekt, a na druhej strani i približovanje mlade kijevske državi i jej vladaroh u Vizantijskom carstvu. Zato že Vladimir Svjašenikov privedol
zos Balkanskog poluostrova, znači zos Vizantiji, zato že prethodno vizantijski car Vasilije II. Zamoljal, že bi mu dal pomoc i Vladimir mu na isce poslal 6000 svojih vojakov, ali je isto tak hledal i od vizantijskog cara jak za svoju ženu, princezu Anu. Tedy Vizantinci, ktorí boli dobri diplomati, hvareli, že bude tak, ale Vladimir muši pokresi svoj narod i preveso do hristijanskej viri. Takže prez jednu vojenu pomoc, prez jedno malženstvo započala hristianizacija cale vostočnej Evropi. Toto zbuvanje malo i značenje za širenje vlasti kijevskih knjazov i za širenje mena Rus, lebo mena Rusin na drugi vostočno-slavijanski plemena. Či ste museli dať so preučovať si čítať skôr, jak to ste počali robiť na malinku? Ja znal toto osnovne, co každý hristijan zna, že co znači pokresenje i zeše to i ktorého roku i jak to bolo. Ale počím taká téma na sliki i taký oblečivý, to ti kostými, všetko, da som kuščičko me cikavelo, že robím a že čom to tak, i zeše to slučalo počím Kijevska Rus, co znači to i ktorého roku, ktorý narodi, od ktorých národoch pochodzíme i to všetko. Takže kuščičko som musel napisať samo u sebe bez ohľadu na materijál, čo bol predo mnou. Zatim som chcel znať, že co znači da je. Hajde, naj tak povem, vracíme še tako do prešlosti. Perše u Kocuri, keď še završovala cerkovni novi budinok, a mi už tam mali ideju, poneže Kocur Vjezani zaptoti preslavi 950 ročnici, 1000 ročnici, da sme chceli tam namaľovať jednu sliku, da namaľovať. I Silvester Puškaš bol práve tot, naj tak poveme, idejni vošt toho všetkoho. I ja moľem dal ideju, že by to bolo krescenje u Kijevskej Rusi, u Kijevu. I on isto tu sliku našao, deška z Amerike, z internetu znjal, ju zrobel, položil u Kocure, vyfinansovali ju jako Novak Panocec. A posle toho Panocec videl tu sliku u Kocure, mu še počela i dal išće velja vekšu, jak vidíme, to ta domže najvekša slika, co tu uopšte na okoljini jes. Jes jedna velja vekša u Ameriki, 6 zo 4 meteri, to ta 4 zo 2,5, takže praktično tak ona tu i prišla. Od čoho ste rušili? Jak ste pristupili k robotu? Od robotu domáce. Mal som od jednoho maljara. Od jednoho maljara, 80. roku robene. Ona še teraz u Kanadi nahodzi to od original, potim som robal. Malo teraz maljari robia, ktorí všetko netreba vidomovac, keď všetko už postoji. Da co mož dodať, da co vychábiť, da co po svojim smaku, ale uglavnom po tej jednej sličke, co som mal, to po tej som robil. Všelijak, že na tej slike najvažnejšie Svätý Vladimír Veľký, tako navolali, bo on i Veľký potom, že je ravno apostolný, že je rovno apostolom, poneže on pokresal tedy jednu najväčšiu državu, ktorá postojala uopšte u Európi. Tu jeho mac, Svätá Jelena, ktorá znamená, že už bola hristijanka predtým. Ona naša nedožila svojho syna, ale unuka dožila, že prijal hristijanstvo. I všelijak, že tu bars vidíme z jedného boku švetlo, ktoré odchozí i, naj tak povieme, hajde Boža láska, ktorá zichodzi na Kijev, na Kijevský hor.
gori i tu vidno zbog uvaljanje tih šitskih idolov drevenih, kotri slavljanje šitski male. Widzimy, że ludzie branieli, bo to wszystkie były nawiązane, to co widzimy przy pojednych narodach, jeszcze sława, która ostala dejaka, która nawiązana za takich preszlih, i tak powiemy, domaśnych idoloch. I oni to branieli. Widzimy, że wojaki po naredzeniu świętego Władimira jednostavno nie dają, da się zatrzymają, ale ich waljają, palja, kasniej się zniszczują. I tu widzimy jasno to detalj, który znamy dobrze šitski še vošli praktično do Dnipru, v jednej časti Dnipru, gdje še šitski masovno krestili s vladikami, koji prišli tedy, znamo, že sjati Vladimir privezol vladikov tedy z Carhorodu i dal pokrestiti cali svoj narod. Jasno, to bilo jedna čast, kasnije še toto krescenje išlo dalje i dalje. I o sinove, kotrih mal, slava Bohu, dost. Kasnije jeszcze toto hristijanstvo prijimali. Među njima všelijak možeme najse evo to ti ohozeci. Boris i Hljib, kotri boli sjati, kotri naiste dali svoj život za jedinstvo tej, najtak calej familiji, caloho carstva Kijevske Rusi. Macie jakie nowe iskustva u svojoj roboti z ohľadom, že specifični macie výraz i tehniku? Ja ljubim šitske tehnike, ali portreti mi ljubim posebno portreti, takže i skoro sam robil portreti, takže, ali teraz sam tak dobro bi praktikoval portreti maljovac, a već kaj to ti višivki, co še tu vidza šitski i to ti oblječiva, to interesantno bilo. No, ta slika treba na veľa väčším formátu buď, da bi mi bilo kušičko ľahčejšie, bo vše ľahčejšie na väčšie, jak na menšie. Ľahčejšie robiť i frišie. Zato, že ja hovorím, ľubim u detaljoch ísť a na malo češko prikázať detalji. Ja še ne bojim nikda od roboty na ostatku, ali i vyvedzem do kraja. No, veľa vecí času mi som potrošil, jak trebalo. Jak som думав zapravo, že me bude to. Ali zadovoljni som. Evo, slika gotova. Думам, že zadovoljni sam že jak zakončena. Tota podія všelijak povezuje u tej parohiji okrem Rusinoh i Ukrajincoh, kotri tu praktično väčšina. Rusini starši tu prišli 1848 roku, Ukrajinci 1940 i posle druge svetovej vojne. Oni už prišli do svidomostvu Ukrajinci, už do Bosne naseljali jak Rusini. I tu še oni dakos jak Rusnaci Ukrajinci, dakos možemo povesati jak i všeno, dakos nacahuju, dok to ta slika ih všetkých zjedinjuje i Mižo reže, kotri tu bol práve, jak vari istotu cilju, s tým ciljom zrobil toto sliku, že by tu šešitsky po toto sliku mohli najte povesť nájsť jak doma. Opatrime i ostatnji prilog u nješkajšem magazinu, a drugi z dvoch najavenih na koncu. Start Zero, ljebo počatok počatku. Projekat Zero Start značilo bi počatok nuli, albo počatok počatka. Hej.
I ja momentalno nie shvacam, ali kad mi objašnje, to vidno, že to, mada za budućnost u skoršim času še bude veci porozumenjama za to, ali teraz to také, da ako zlim najvece zna umetnik to cel povez s tim. Počitowani patracze, było to wszystko, co sme pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patriz na štvartog na 16 i 40 minuti i na pjatog rano na 5:30, a na našim web sajtu bude dostupna už od jutra. U predloženju programi, jak sme hvareli na počatku magazina, možete patric junijski široki plan, ktorý, jak i zvičajno, počina na 21 hodinu, a u nješkajšim terminu vidzice predstavu Hamlet u pikantnej mačanki. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.